o ka se nkwala TVET no de ehia TVET eno na beboa yen na Ghana no obatan bia pese ne baye nurse obatan bia pese ne baye doctor saa de no maamefo no se duru ba bi ne nkoda no pensa no dwuma no a yema wo mo kwan otumi wie SS no ana JHS no a at least wa huni din twiro wa hunu akenkan kakra ne yede na kotum ebeboa no yanu nyina yekoni na emu a yekoni na emu ise ne yenso ntworofo a akomea no mbro yen angrekan kukiri nom ene ne matata yen so na se na ya no se na no ne dibedidi no yeso mu ntama nka bia sabre nka yaku yanim so achia ne mu yi ene se akase bebo nyina de na ne mienu so se de o man ya no pe na wo kansa sentimentem eniema akwan de Omakoso, our MPP abaya bie. I mean, unless you don't want to accept it. Monso munyintum na said na kwabena ka no man na dodo de ne ntumi fama region baako. Enti de o ma ye ne nso no, o munti o monsa anya den. Every hu. Na de ye tutuma ye monchemon ka ba bi kura ho a, ye se na kota no so dada. O ma beji. Esa na de wa bebre na de bretimemfo no. Ti yesre, wo monye no monti o msanfru. Na MPP for no so communicators no Asante region youth organizer anka ho no a wo mate foforo no yesre wo mon ka wo sam no e ma Ghana fonte na se emfa me ho no e ya dos wo mama nyokuo num na emwa won Alhaji manu ba wo mia ketachia no pe o de hye me chiawo so we Alhaji hye ala ni wachi mame ye kwaba na regional executives MPP Someone nyai say we near camp na ebehamu. Ebiamu de camp. Youth organizer Raf. Abrante akasa wo radio susa. Mukote communication management team anka ho. Why you na film? Because moko be camp no na onye wuntumi camp ogina brane ema ono nko an ko ni elections. It won't only be a fan. And then I'm going to communication team, management team. Then it's communication management. Then it's Kwakwa, oh, yeah, chairman. Simon, sir, a member. Honorable Dr. Henry Kwabraku, full member. Kinsley Nyako, member. Quadaso. Victor Usu Jr. Or a friend say, Subi. Lawyer Kwame Adomapia, Secretary Kaho. Champagne, KMB member, Okaho. Kennedy Kwesi can come as a crime man pong. Alexander Frimpong Kaho, Collins in team, honorable, offensive. Rebecca Yabua Kaho, Akwesi Che Danso, Kwesi Che, Andy Ousu, Andy, want to mean special aid Kaho, Dr. John Osebo Bieboy, former Swami, Okaho, Michael Essel, Okaho, Raphael Ose Ousu, member. Because Raphael no Patrick ana. And you say be on account. And yes account. Na mo say Raphael Patrick also. Where Raphael or say usu. Almost say your Raphael for. You need the minimum or say account there. Because I'm not for raising concern say Patrick and count Raphael. Youth organizer and count. Kwakwa na friend chirimo. Enti Kwakwa minim de entia we communication now better communication mu youth organizer ono so mo fa ne nka ho na e maburu nso so ono so kasa nkere maburu se se ya kam ya se deputy omkoyi no no ono na asa adwuma ni nyina wo ye mo yesa mo pese mo tumbo ana mo ye dey and this is the time kwa mo hia more hands o answer back kwani Abu how are you bro osi yenye fasting in place ne mo mpa ye mo man ni nyina na sa asem no kan no Okai wie no wa frefra sofo amoma kwehia wa mfrɛ ma wo ma ye the leader the head of the apostles on intino wadwa na se kai obi a ba dwemba sebe o sebe so you obi a we smart ya ka bi Nsakufu Addo opwasem na dwemu do se ekoye wo nko a ana tem bia wona wo ye bibia o man na ye tim no asagana no enya nko na ye sofo ana ko basa na asofo na ka ne bedwa akoyo madwen se okay sanete dia enye nko na wo mpa yezuma oman no enti sanete dia obi e paba ba o kire mo obi ehu se enye nko a odo obi a wo oman no se asofo odo obi as a leader enti obi a obeka mu nyina mabom man baako
etinke ho no ka ne sofo bi mpo wasem a ka frɛ ye no eye nka bomu anka obeka mabom but isan say abufuo nti wo se wakofrɛ sofo bi ekofrɛ ne ka ho na tema mo bomba ye ama na bedi ade no nka ho nti wakobɔ sa nipa ni ndi na ka ho nti no si wati me afɛ sa sofo ne de wankɔ wo so ye sofo wonye sofo hwe obi a onkɔtena so dem da enye de wo yi saa di ni shotrim ama waka nsɛm afa papa hu saa de bufuro saa wonye sofo me say what is omo jeje kwa ho ya omo ye ai magigidi jeje sika no because oba ana so kura na ba ana so ana Samuel ana ohin Samuel oko matusafa ana matusafa ko ai ana say ya ana osra matusafa ngo ana ko fa enwun ma ai Pope John Paul ana Pope John Paul yi ye odi enwun free Pope John Paul so no ana odi ko ma San Francesco ana odi free San Francesco so say ya radiachi say ya ni e bojine so okoka o mse me nka nasem wo ba hye nkom so obi e holo osufundaka ye wura fi yo se wura fi hu a saa na agba hye agwa American nkom ebeka na wotwe na abetene ho se ebetuma ye won ko na ye o sofo a wo Ghana watima hye nkom se nye confirm ka ho na efiri satan woni mguase na bae woni sofo so wiase na abakose mu wa hye nkom asa atona ntwe ko pachaw uye sofo wo hye nkom ese tu na ntwe ere ko pachaw ni so na Omanhene so eti ho IGP ne ayi ne baby anyi mabufu nye metan se Ghana for ni be say MPP disappointing because of say esenke nu kwa say police ko chi no kema ni ko dem wa beka say bia obodam wa dwenya dwuma wa beka say MPP disappointing no wo yare owu so empathy won MPP ayi membership card ko bia so obi what the prophecy abekata ketenani ana ode be yes ade no je wo se wo gini fi na ado hu bia wa gini wi MPP party no omo mfrɛ wo na nado ana ahye nkoma no nye the whole party no party as a whole no obi mfrɛ no obi mfrɛ wo ye hia me kwa me bomba ye se wo be so adako wo se me ni ma so ma nyina ye jai ye ni MPP bi straight ye se ye kɔ ye ko saying NDC kemede nyame ase because why you bedding ke say my MPP me say about force no kan na one for enyanti ase me bia beti ase what koso MPP big time ozu bempa wa won me nya adwen but me wi obu de ntem so no wa koso na nado big sana ntwe ben o de man no nkopa so bre na ase no o command no wa enuti enu honim guase na so far obi timi fa o picture e ko ti digu to ayota closet mu ko e ko nigu so e flash se matene wo bra boso no wa se ni parent make say so wo be ma bra me fie na wo bi a wo so wo nya mi nipa wo timi ehu se kufu do je nya msom ye se osum bosom wa ko tu ko kufiri edisi ni dem ho e wo ka e wo e fence flash house wo ko kufiri ana ko sa ana odigu no ye se wo ko osum utimi hu ni na we ni so but when timi ehu se fie ho na wo ko no uko di sabe sabe nsi muhunu faso ni so na obare na dwin abiti obare ni minyansa sen ekokogye wani so uwie ya wo si MP